Líonta luha na naíú sé dé, agus beidir fi dear an 8 dé, but beidir sús go dtí 8 troch 8 dahad agus bhíoh kind of gang warfare bhí ann, you know? So bhí sa chát áir seo bhí na Caravat bin gang amháin. Agus, well sin, maithsim gur bin dram eile ach beidir go mé mi cheart. Maithsim gur na buchaí bhána ann chun, you know, Barry agus stoc an tír na talún a scrés nó choróbhá ach Shanna Veshna drama. Shanna Veshna, so Caravat and Shanna Veshna, agus bo kind of coga acmach a bhí ann, mar ní cuilim cin dram a bhí gaiisteach dram bháinna có bhí pingan sa fóca agus dram eile ní raibh. So bhí tanas acmach ann ach in íag sin an son landse sin a raig, I think san trochadí, 8 trochadí nó whatever bhí annach anam nach éagsúil na gang searfad ach bhí si fudfáil chuig mún agus sochan áit nealach ma. Anyway, sin is méid gur cuilim. Is a fada tá fuim meg a glúiseach datading a túr chan na huspadine me gládine Mo bhailte na tua gabruch na fadige Uan is ago is out Shisma rov words chun sam in akiling On nagalish boar her sam on nafering Na shilin soul tuar to call wood hulasidi I'm shim khalad no his fear mishkel Avwa khaliyan khina bigi mehverglum Steve shim his pragahim mahratim bel Tagan os na him khrin warhim na halanen she Tlin no haglish is all Ach gemach lebuish Nenevahila savur nalma Marvech daul gan dair nged marhil Galim shadib gulvud nahidim magafur Haim shim khalanum nisfir mishkel Tagus kun kledis den haglische und slimad vasim shas far khun de sni dol edon no khalefeng fargo Tren fe adam mislach nebeler Na hangi shon skiel halele weg galchin Gotta be the clan gel haden of nachdin Na faller de kele feder gach shanichert Vestagus Caravat bond the steak Should we talk